गाइस आसी पहुँचल फाइनाली पहुँचल रथ देखो आग पहुँची रथ ସବୁଠି ରନ୍ଧା ତ ଭାତରୁ ଚାଉଳ गाइस सुना चलती प्रभुंर हाय गाइस जय जगन्नाथ आज चलो रेमुणा रथ बाउड़ा आज रेमुणा रे चलो देखिए केमी चलती प्रिपरेशन बाउड़ा आज 24 केमी प्रिपरेशन चलती रथ चलो पहुँची वीडियो स्टार्ट करें गाइस आसी पहुँचल फाइनाली पहुँचल चलो आगे रथ चलती रथ आगे गाड़ी रथ देखो आग पहुँची रथ आगर पहुँची चल देखिए केमी रथ आगर पहुँची चल रथ पाखे पहुँचे जगन्नाथ रथ पाखे पहुँच जाइए ଆରେ ଚାଉଳରୁ ଭାତ ସବୁଠି ରନ୍ଧା ତ ଭାତରୁ ଚାଉଳ କୋଉଠି ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ सुभद्रा रथ पाखे पहुँचे वर्षा पकईला देखु बलराम रथ पाखे रथ वर्षा जोरसोर पकड़
ଏକ ହଉ ଏଠି ଆଇଲେଣି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଇଲେଣି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୁଛି। ମିଛ କହିଥିଲେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଣିକିରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଭେଟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମତେ କ'ଣ ଭକ୍ତମାନେ ଛାଡ଼ିଲେ କି? ତୁମେ ତ ଜାଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଁ ପରା ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ। ମତେ ଦେଖି ଭକ୍ତମାନେ ବିଭୋର ହୋଇଗଲେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ତାଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଆଗରେ ପଳେଇଲେଣି ରଥ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଫାଇନାଲ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଏଇଠି ପ୍ରଶାସନ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗାଇସ୍ ସୁନାବେଶ ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର 3 ରଥ। हाय गाइस फाइनली पहुंचीगले प्रसाद दिया चलती है मंदिर प्रसाद दिया चलती है लाइन लाइन लंबा लाइन ये प्रसाद दिया चलती लोक लाइन भिड़ फाइनाली पहुँचला पानी छड़